byiza kuba dukurikiye. Ino mwanya w'amakuru ku buzima mutegurirwa kandi mukagezweho na HDI, ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira. Nje muri kumwe ni Jeannette Umuganwa. Antibiotique ni imiti ikoreshwa mu kuvura indwara ziterwa n'udukoko duto twitwa microbe no kurinda abantu. Akenshi kwa muganga iyi miti bayiha abantu babazwe mu rwego rwo kubarinda infection cyangwa abantu bafite ubudahangarwa buke bw'umubiri, urugero nk'abarwayi ba sida, ndetse n'izindi ndwara zituma abasirikare b'umubiri bagabanuka mu rwego rwo kugira ngo barindwe izindi ndwara z'ibyorezo. Gusa iyi miti bimaze kugaragara ko ikoreshwa n'amabwiriza ya muganga, kandi kuyifata nabi bikaba biteza ibibazo bikomeye ku buzima bwa muntu n'ubuvuzi. Iyi miti tuyisanga muri farumasi, gusa mu bihe bitandukanye abantu bakunze kuyikoresha mu buryo butemewe cyangwa mu buryo butari bwo. Uku ni kwa kundi umuntu agenda kuri farumasi akisabira umuti atawandikiwe, cyangwa se ibyo umuntu yita kwivura amagendo. Rero abantu bagenza gute? Umwana yarwaye inkorora, ngize agasebe, nkagenda nkigurira imiti, nkinywera cyangwa bakanayishyiraho nyamara atayandikiwe. Ibi bitera ikihe kibazo rero? Iyo umuntu akomeje gukoresha imiti nk'iyo mu buryo butemewe cyangwa nta mabwiriza yahawe, bikunze kuvamo icyo bita resistance, cyangwa se uburyo umuti ugera ukageza igihe ntukore icyo akakwiye kubukora. Niba umuti wari usanzwe uvura inkorora, umuntu akawunywa yarwaye inkorora mu by'ukuri, ariko ntugire icyo umufasha. Rero twabigenza gute ngo twirinde ibintu nk'ibi? Biba byiza iyo unyweye imiti nk'uko wayandikiwe, amabwiriza wahawe, ndetse n'ibigurira imiti muri farumasi uko yiboneye. Iyo umuntu avuze ko gufata antibiotique utayandikiwe na muganga ari bibi, abantu benshi ntibabyumva kimwe, nyamara bifite ingaruka zikomeye ku buzima. Imibare yerekana ko ikigero kinini cya resistance kirimo kwica abantu cyane cyane mu bihe nk'ibi. Ibi bintu tubabwiye ni ingenzi ko abantu bose babikurikiza, kubera ko ibaze uhora unywa antibiotique kubera ko warwaye akantu gato, nyamara ushobora kugizagira ikibazo ukagira uburwayi bukeneye ko ukorerwa surgery cyangwa se ubagwa. Hanyuma urabazwe ya miti yagomba kugufasha muri iki gihe urayinyweye cyangwa urayimize, ariko nta kikumariye. Kandi ibi bintu birama abantu benshi urupfu. Uretse n'urupfu, antibiotique yanze kugukorera bashobora gushaka indi irenzeho ishobora kugufasha itari yayindi. Ibyo bishobora kuguhenda kubona indi, cyangwa se ugasanga nta n'indi ibonetse yakabaye igufasha. Mureke twihangane dukoresha antibiotique nko zigomba gukoreshwa. Amakuru dukesha ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC agaragaza ko kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere byihariye 40% ya kanseri zifata abagore. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryihaye gahunda y'uko mu mwaka wa 2020 kugeza 2030 rizaba rimaze kurandura iyi kanseri. U Rwanda rwo rwihaye gahunda y'uko mu mwaka wa 2027 ruzaba rumaze kurandura iyi kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri y'ibere. Kuri ubu batangiye gusuzuma abagore n'abakobwa mu karere ka Bugesera na Kicukiro bari hagati y'imyaka 30 na 65, no kuva kuri 25 kugeza kuri 65 ku bagore n'abakobwa bafite ubwandu bwa sida. Twasuye uduce tumwe na tumwe turimo gukorerwamo iki gikorwa. Abagore n'abakobwa batubwira ko bari basanzwe bafite amakuru kuri izi ndwara, ariko kwisuzumisha bikabagora. Nari sanzwe afite amakuru kuri kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere. Kanseri y'inkondo y'umura numvaga yuko nyine umumama urwaye kanseri y'inkondo y'umura aba ari bibi cyane, kuko akenshi hari bamwe bajyaga bitaba Imana tukareba akavuga ko yishwe n'inkondo y'umura ya kanseri, tukabona nimbi. Rero ikidutera kutajya kwisuzumisha, bamwe na bamwe nyine nayo makuru baduhaga yuko bihenze, kandi n'aya mavuriro yacu wenda nitumve wenda babitubwira ngo wenda muzaze mwipimisha iyi kanseri y'inkondo y'umura, ahubwo tukabona kuri promotion mwebwe muba mwaje kuyitanga, natwe tugafata iya mbere tuza kwipimisha. Nta makuru ahagije twari tubifitemo. Ikindi kandi twatinyaga tuzi ko wenda dushobora kuba twatanga nk'amafaranga menshi kugira ngo tubone mbese ubushobozi bwo kugira ngo tuvurwe cyangwa twitabweho. Iki gikorwa barimo kugikora ku bufatanye na HDI, aho barimo gukora ubukangurambaga kugira ngo bashishikarize abagore n'abakobwa kwisuzumisha.
nka HDI cyangwa se Health Development Initiative ni ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira. Rero nk'abantu dukorana na community cyane cyangwa se abaturage tubegera cyane, twaje hano muri mobilisation cyangwa se ubukangurambaga kugira ngo ubwitabire bw'abaturage bwiyongere cyane. Rero kuko abaturage batwumva turabegereye, turababwira bakumva bakitabira, tukabasobanurira bakaza kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere. Ubwitabire buri kugaragara, buri gutanga umusaruro. Turi kubona n'inzego zitandukanye zo mu turere, zo mu mudugudu, zo mu kagari, tukifasha n'abajyanama b'ubuzima, CHO. Uko tubibona turakubona ko biri kugenda bitanga umusaruro. Ntihagire ucikanwa n'aya mahirwe rero, dore ko iki gikorwa kizamara ibyumweru 10 gusa kandi kwisuzumisha ni ubuntu. Tariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ababyaza. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igaruka ku kwita ku kamaro k'ababyaza mu bihe bikomeye bya buri munsi. HDI ikaba iboneyeho no kwifuriza ababyaza umunsi mwiza. Ni naha dusoje amakuru yacu y'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe nanjye Jeannette Umuganwa.